Kole bom rekel, Žarko ni najbolj primeren za razplod z našo svinjo. Kaj? Uro pa te govoriš, Žarko, pa jo prosec in pol. Seveda. Žarko je svinja. Ne, ti imamo Žarko to svinja. Kako ti govoriš? Pa sej nisem mislil reči, da je svinja, ampak pravim, da je svinja. Kaj se vem, da je svinja? Samo ne ti imamo Žarko to svinja. Ja, pa... Spazi na svoj jezik, A dajte mir, lepo vas prosim. Jaz mislim, da nam tale možakar hoče povedati, da tale naš Žarko ni Žarko, ampak Žarka. Ja, bomo imeli pa isto spolno poroko. Jezus Marija! Čo, smiri se, Pile. Pa gledaj, samo da je on živ i zdrav. Mislim, da je ona živa i zdrava. Od nekdaj sem si želela, da bi imeli par hiši punčko. To je bilo vse iz našega kulturnega programa Radio Ars.